Garut. Kali ini saya sedang berada di Kampung Lemah Nundet, meliput pernikahan adat Sunda. Iya teman-teman, sangat ramai sekali ini. Tuh, ini ya. Di rombongan Tipal di mana? Di Bayongbong. Di Bayongbong, lumayan tebihnya. Mudah-mudahan sing lancar lah. Amin. Nah ini dia teman-teman. Ya, apa lah? Itu sereng ibu nak begitunya. Nenek. Tabu nenek. Tabu sabar ibu ti Jam 7. jam 7-nya. Oh, cacana lumayan segernya tuh. Alhamdulillah. Tuh, alhamdulillah. Tuh. Pengantarnya tuh ya seueur cacana tuh. Kata-katanya ibu kangen pengantin bu. Oh, selamat datang. Selamat berjumpa. Ini selamat datang. Kampung Lemah Nundet. Kampung Lemah Nundet. Mau seserahan. Doana. Ya semoga sukses segala-galanya. Semoga banyak rezekinya. Amin. Atur nuhun. Pak.
Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. Innal hamdalillah usolli wa usallim ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah bihormat kapayenan para aparatur kepemerintahan di atas dan dugikan ke bawahan kapayenan Saribul Bet kersana Bapak Obon kali Ibu Ucut oge sepuhna Jajang Ahmad Bapak nikah penyedap putri tugas bapak nuwastana nyedewi kalayan nganggo mas kawin perhiasan emas 8 gram tambi alat salat dibayar kontan nampi abdi nikah ka putri bapak swastana Nyai Dewi kalayan mas kawin 8 gram ditambi seperangkat alat salat dibayar kontan. sah kumaha sah kantenan dong. Berapa itu ular kalian sok bayar lah sok payun tepang kedua bayar pun tempat bayar lalaki bismillahirrahmanirrahim jangankan disakseni usadayana anu hadir dina isaah abdi sejak mayar mas kawin duduk Nyai Dewi abojo abdi kalayan nganggo mas kawin kuno parantos disebutkeun tadi nampi abdi dibayar mas kawin kalayan nganggo mas kawin kuno parantos disebutkeun nama mudah-mudahan ageng manfaatna ageng barokahna hidunya wal akhirah bila rek mayarna sok tampeana atas sampai teh daya sentangannya lah kasih simpen sentangannya lah ya hadis tawis ya ngebuktoskeun sentangan lah heula berarti sentangan saha si Ujang nyai ka dieu sana dieu ka dieu istri ka pamagat nah tah kudu kitu ka salaki teh kumaha poe ka teh Terat setaran. Eta rekening na bae teh sampe mari tati we majangki eta nih cari ieu jongkok deku nah gitu sok tak-takna sun Pak bae persiapan pemula Tengah hanutan heula. cekal tak-tak nah
awas tinagor. Ah, atas. Belaanan ayeuna mah. Belaanan. Karek nyium. Caka dia kampayan deh ayeuna. Alhamdulillah, mudah-mudahan payantan ya pernikahan anu awal senaran anu ieu bade di ditu mangga di mana wae. Kata-katanya ibu kangen pengantin. Doana bu kangen pengantin bu. Mudah-mudahan sih Mudah-mudahan sih yang langgeng ya. Sareng ibu saya. Bu Iros, Bu Iros, iya. Bu Yaya. Turun ibu. Rumah nenek sareng saya teh teh wis asli alhamdulillah. Nama samaran. Nama samaran doana kayak pengantin. Semoga Teh Dewi sakinah warohmah Wadah warohmah. Ya, pada terkenal. yang terkenal. Teteh hatur nuhun. Iya. Nah. Main dek, tuh, alah, tuh jagoan. Ada tanda kamera puju. Wah, tuh. Iya satu. Ayo warohmah teh. Lucu-lucu warga dia mah ramah-ramahnya. Kata-katanya kayak pengantin. Sareng teh saya teh. Teh sila. Teh. Oh iya teh ngopi. Teteh hatur nuhun. Nah. Kata-katanya kayak pengantin. Doa masing jantan keluarga nu sakinah mawaddah sareng warohmah. Warohmah Aris teteh ieu doana. Cepet nyusul. Sareng teteh sa? Teh Yeni. Jenny. Ieu. Marni. Turun teh.